Dostlar assalamu alaikum. Bugün Kamterindeyiz. Buyurulsa şul çabdarat satuğa çıkıdat. Üstündeki palban Sapar Sarı geçe 3 yolu sorunga taştap algan keçек bulakta Nokende. Çoң sorundan алтын kurdu taştadı. Азыркысына сөзгө салабыз бундагы. Достор, атасы жанымда турат, анпесем, но аттын маалыматын баштайлы. Ака, бул аттын тааныштырың кандай? Жашы, бою. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Atқа келсек, 5-6 ай бұрын алдым эле мистеге мингени. Мистеге минип кайра бактык атты. Жаңасы. Жаңасы болгондо 4 жаш. 4 жаш. 1.55'in üstü, 1.55'e sanalları. Мынакей. Бою 1.55'тен үстү, а? Болду ушундай токто. Мына достор, 4 жаш жаңасы экен. Жеп иши ден соолугу жакшы бака? Ден соолуктары зор. Куту кол таза. Менен мурун бирек төйленген жери бар экен, чыгып калды. Кайсы жагында? Алдында, артындабы? Sürülüp kalgan. Nasıl edin? Tanem oldu ona. Sürülüp çıkıp kaldı. Yok, taza legen dostlar. Boyu 1.55 üstü ağa. Üstürağı üstürağı. Bu qanday boltat? Kolgo joş elebi? Kolgo joş ele. Misteni terdingizbi? Misteni terdik alasan. Qayсыл жердин жылкысы ака? Аксыдан келген bu. Аксыдан. Жалалабад деmek. Бул кыргыз жылкыбы же аргынбы? Аксыда көбүлөр Россия болуп кеткен ака. Bu жашында базар оғынан кеткен екен. Кайра алып барышкан экен. Жакшы. Жүгүргөндө гүлүкпү? Гүлүк жүгүргөндө. Жеңил Кароого кандай? Bu жакшы, жош. Жаш балдар карап мине береби? Жаш бала деле мине берет, бирок аркасынан сал неме болот, аркасынан жашында эмнеси тийген экен. Кичине шырамы бар, аркасынан ошот деле болсо. Шаттараны чечип турат. Аркасында шырамы бар дейт. Сан көрдүм. Шырамы. Бул жак бетиндеби? Намна. Билинбейт экен, бирок жакшылап байкаштырса билинет экен. Жакшы. Ака, бу баасын канчага коесуз? Жеңил элеби мындай? Жеңил эле, базар баада эле. 200 миң сом. 200 миң сом. Телефон номериңизди деле айтсаңыз болот. 71 менен 87 91 87. Мындай. Bu atla koy. Tamir. Salçı kayıp dur salçı. Ay. Ya. Çekil. Koy cıgışka. Cıgışka. Kapı yok mu? Kota çıkıyor. Evet hazır tamam. Seve onu Hayır onu. Buğa tepeydiken, nark tepeydiken. Давай. Ay. Bitta salgılat dengen. Onu biraz bilirsin var. Dengen çalışsana da. Oğlum. Ay buna dadilken de. Давай. Давай aralap kalkla. Özüңөр başladın ağır. Давай. Dağı da 10 gel kaldı. Hıt canına. Vursana sen daha. En işte bu bahseder kopyanlar.
Oldu. Çaplar küçtük yani. Sapar. Matas geldi akıyor edim. Bolsa uşak var gelip duruyorsun. Barça. Onu sarılıp takılır. Sapar. Geçe sorundarda aytıp koyun ne oldu lan? Yaxşı la Xudo qaşıgız. Altın kur. Altın kul biri koy 2000 giyin 5000. Geçe 3 ap çıkanlardan sen anan nükü olup durdu ha? Nükü koyun geçe kırdılar. Hazır kança yaştasın? Kim? Sen. 29. 29. Malades.